yaba se weye odivo kese weye se weye ketwa weye yino munye hweniye na mo bia nsua baaburo no yankom yehu babia no kore ne da wo se enipa bebre o mo ere o mo de anibre e de na da asem e be pa nipa ho mfaso e be pa bebre so ampa so de baaburo kan e koso nyete ye nyina ya so ko no le firi yankopon unim sa ena urade aka to Ashonko eba too much G8 if you so Uniaba Muslim for na ama owusa eni na edubre ye training issues me de ebe sumo e we fide so nanti wonje bre na munti emu ensem video bi abetodwa ewo abonte so na video yi emu no eye so for peni awoda Action Chapel ano Bishop Nicholas Duncan William atese wo kra sword a wo bom paye e wona so edema na asafo ma no so boje so wo tese empire ba wo bo no e wona no e na Kofi Asamoah a wono so etwa sini wo posti video we and wo tro nsemfo bi egu ase na say and wo tro nsem say if this was a tree pastor wearing a big chain and holding a sword to chop down the devil, the whole Ghana would break loose while calling the congregation illiterate. But here we are, wise men in an educated church, scattering the enemy with a physical sword. Or this one is not stupidity because the man of God is speaking English, hypocrite. Say and not sure name no ede eka eye video no posti ewo eye ni Instagram page na no and agana for aso ensem na wo cho wase no emu against him nebusa for me twa mo aba ye ko video ye ba ye de mu nche mu no ede beso mu the sword. Let the sword of vengeance be appointed against the wicked in this nation. Let the sword of the vengeance of God enter their chambers. Wherever they are hiding, wherever they gather to take plans, to take decisions against your people, against the innocent, let the sword of the Lord scatter them, scatter them, scatter them, scatter them, strike them, strike them, strike them on every side, on every front, in the name of Jesus. Mo akwa babiem jumekwe so ya say MID jumedi ebremo Mama Juliet Ventures Mama Juliet etonto kitchen appliances ebiem so no bedroom and living room asiesie ho enyama nenti se wo pebi papa dia na ebiem so de ne bo eta from dia no afa Mama Juliet ne number no ewo ase wo no afre no pastor obedi so adwuma ede ama afefa mate se unya sembia enka ewo etwe ebiem so no ni chufimfo so wo mo dan so emadan no edimu emadan no eyefe emadan ra enya enyunyam enu nti se wo pese ye mo aba so se wa bobrade a na ntempa no wa fa ni chufimfo number wase ona wo si udan a wo mo aboso de amount ebiemu so me di twa tokra no Winners Aluminium Limited for so ya say wo mo so glass louvers slide doors office bi and opese wunchiche mu intersectors na be ya obenya comfortable space ama wejuma for dia na no wa bomodia afa Winners Aluminium Limited for omo number no ma be ye ejuma hote ejuma ye fe de amount na wo mra no so omo just so say Winners dey wo mu number 1 the guest ene dey Apostle Ajiman Pempe awoda asafani dey the Bible Church of God 7 days Kaswa Tuba Junction and sorry ewo Apostle mo akwaba yeah me angasa mami na what is say me adom me ho God's watchman back up yes no watchman God's watchman the only watchman yes so we have a watchman there who watchman hu nya pa I no cre one watching him you know be fa
na asamato na we dey mesrɛ me bisa asafo ma so of ma me ene nkola no obi ahoye oh nyankopɔn do ne Kristo adonti boko Edewade ni bi enifi Edewade asi yes of me Edewade asi na ama na uzo ni ma nyame ya madomida so eti asenti mini ha obi uni ha obi what did he oh apostle mini ha o nti asinkwa dia na nyame ya madom okay apostle we dey yeko ensem ni mo prekope we dey akoye mo asofo mo ho asem we dey ni die mu mi bisa o se eye asori dem mu asofo peni ama eye sekan akudie sekan ni bi sword so na wo gina so eda aye empire body claim empire body ama asafo no eye bone uzua me da wase di kan nyame nhiramu amen ane adwumayefo nyina na wurade mpagya mo kasipa sisi ofidi pese di nyagoro too much gh for wurade mamuso amen yasum onchuro mudi won kwan mu hu hia ye mudo asumudwe so na omam mfanta sasi so amen ani ahwefo nyina ne tie wom de ntina sebe yesinkonwan ya ye de edwire hono ye de akwakoma wo odi ase be ne me ma ne asafo nyina sa oh ama obise masem se sofu bi Duncan Williams yes Bishop Duncan Williams na so dem e di sword no kire se nyame asem sword no ti oni kire wo enye kire no de kire o de ye hunam mu emfatu ho de abompaye hunhum afa se o de ade e hunam mu emfatu mu de abompaye no de declare prayer topics ne sword na wa maso oh se sword no ansa no bi be pagya bibisa no na odi bibisa ba kire no na onu onim wona komom no credit dia adikodia enti oye sa na unim bibi onyame asem won ye hwe bible no mu eye papa yesu wanyisu sword anfa nkire nipa se bia mumfa sikan ni nyesi Paul okoye no Peter no ne ade obia no wa sorry dem ogina ya oyusu sword de ye mfatu hu bi se honam bibi honam ade bibi sa no ode che say na ese ye ananse ogina so e de abompa se kan de sa ni manema no honam fam ya o mu yusu no efiri occultism Illuminati Freemason for says omo use some spirits bi no I don't fa honam from niema bi yes the same thing na also for be a friend no na je gaze onu so osi aso dan a ode sword no bi ode mu kan ho ana say oye e de share efom e osi aso dan no so mebo a ndi onu so yes ano o nyanyina so on edi kan bibi se nyame asem no eye so wuti ase enti odi ye bibi ba oboa wo mu yesa no omoboa ne sa na asem no kire wo mu ye honam ade bi apostle we dey me ntwa no but ye hwe edifo na wo mu etwem kwa me ha me ni nko eche kra no eye odifo Moses ebra na wo mu twa epokoko no oma eye ne poma wokra eso oma so ede ye mfatu ho honhum ma nsuo epo emu paye ma Israel for no etimi efemu koye enu ni ebet baka se sa bre no eye mpaibo honhum akwankyere a odi so ene man sa de no eba so nti se wo bi kra sword na enu no wo de bompaye nya se wo de ye bibi o bompaye e declare prayer topic say sa akodie we me bompaye honhum afemu enwura me fie enwura ha na nkodi dwuma mamia Moses die no ame uzua me say Moses die is quite different from this one. How different? Different sir obusa me be chirem okay chirem man sir community chirem ampa entira me dia ba chirem Moses no puma no Moses puma ne kura ndado ene ya me frɛ no ene puma no nyankopɔn nam so
edi eye anwonwade ne nsenkyerene owa me patro me boa ama o kofaro nim o de puma no to ho ama ne dane wo no kre faro so akomfo de om de gu ho dane wo ena Moses de no na se oni Aaron de no memene ayi akomfo ne de no me boa aha tetimu ya so ye honam de o ye honam ena wo yusi so enhia wo ka se o pa mu mieni odi puma ne kire so wonza puma no de kire so enhia mu pa mienu ena odi ya nwade ma asase be da ho ma yizi afo no fam koye me boa but listen to New Testament ye mfa honam ade ene se ye de so nyame o me ba Old Testament ni entwemu o okay entwem me da se na esunse de Yankopon de na difo ene na soma bo ye aduma tete no ene so se ne wo de ayi na difo ne na soma bo enso ayi aduma enemere ayi yamfa hunamu ade ene ye bibi na tie so no de aye ni ene nyame asem de awurade a kire ni Ephesians chapter 6 verse 10 to 12 no utie ni here utie mitie ba wasi de onkonkron no enam for so kan asem no etire topic ni honhom fam atamfo de edi akire moma mo honya din awurade ni na hoodin tumi mu mon hye Nyankopon akodie ni nyina e motumi agina ene obonsam na ede adiesie nyamwe akodie no nyina no ene de enya sikai nya fisika sikai o no kre mboa enya fisika no mo asem no wo ka no no kre enya pomo na be fa kuta se mo se de ribi ena wo ka ho asem efi se enye ye ne honam ani moja ana enya na emom ye ne mpanini ni tumidie ni wiase musumu atumfo ene ahomone a ewo soro ho no so tiase ye ne ahunhun bi wo ho ene enu wo monya edinya physical things tienie verse 13 wenti monhye Nyankopon akodie no nyina ne motuma gina edaboni no na moye ni nyina wie a mo gina ho enti munyina ho momfa nokure mo asere 1 o Kristo ni di nokure udi nokure abonsam ntumi tienie udi nokure abonsam ntumi enti momfa munyina ho momfa nokure mo asere na monhye tene nkatabo 2 fa tene eya nkatabo ni agro kan enti tiri sa so jabo okokun a wo mo ntade bi a ayi ate Matthias breast is fine why are you so tene no enya so confess breast ayi ni bi plate bi na de abomu ende se eye honam ya ode aye honhum mfato ho na ye Matthias ene ode aye tene nkatabo na momfa asumdwe asempa no ho ahodaso enhyehyɛ mo nan emfa asempa no nhyehyɛ ye nan ni nyina akyi no monkura gidie kyɛm a mode betumi adum obonefo no bema a edare no nyina gidie kyɛm kane o monkoko a ye wade bi o say shield yes and your shield nti o bi topia na na dia agye nti eno no wo say gidie no sanete Matthias so eti wo kuzoni a kuta ugidie den so atiase amodi bet gidie chemu amodi betumi adum bonefo no bema edare no nyina na momfa enkwagye dade che eni honhom kranta eni Nyankopon asem no kre so atiase momfa honhom krante eni honhom dade che eni Nyankopon asem edi nyame asem wo mu a eti se ukuta nkranta ye de ko no kre wo ti ase Matthias pa enkwagye dade che eni honhom enkrante eni Nyankopon asem edi nyame asem ye enkwagye dade che eni honhom nkrante edi se wo fa urade na unam so kutagidiem ebotene ne abrabo no agi Yesu adi ya odi bahunam odi tutu wati se obi kuta enkrante no odi kon no mu se enkrante so ne no akoye aminifi eni ene no chese akodi no sanete o sunsun so edi enya ese o kofa honam
and granted I could not solve them. Edia training pa. And granted is spiritual. It is the word of God. Apostle no cry mean chowa no but ujidi say hon konkon da so ene kasa emma directions. No cry sa. Ene yenim say eye efi tete no hon konkon na ananyakopon na no nam hon konkon so emma ne di for no more directions. E wo kwaya wo mo fa so enye nyema. Se no wakeka wa say no say akode ho atire na Bible ache we Ephesians chapter 6 no. Ye di super pepe na ye bom paye e we nhyiemu dem say Christopher bom paye we nhyiemu na Yakopon hom e kasa say fa we agina ho e ma mitumi see say Yakopon hom according to the word no enam eba ti say nsuo mu enam mfama mu enam ogya mu eye n'adwuma eno di so ka say fa we agina ho e ma mitumi a enye possible sa because they tell me bisa say ye nim say Bible no mu Paul ebra na Paul mu eye wo mu adwuma no ebi wo hokra ba wonam krampo keka ne shadow etimi esa yare obi kra kofa Paul ni handkerchief ema handkerchief no eye ensencheni bebre e won kofo na hanki no ekodi wo mu entemo no nti se obi yi bibi as mantle no odigina na sorry dem edi ye nyame akwanchala so odi bon Yakopon paye edi ma na safo ma ni bon ni anything show akuya na mission na ma na ma se be it was a time for a time by let some car Oze bonsamu na ni ate pa no kre ene na ni so abre ampa edi de Yakopon aye bia no on counterfeit wo no kre bo se nipa no ya de na so bi na shaase unhu na chiri Peter ne Paul no ya hwe o musuban enu mabrabo se de o mutie o nyame anim no kre o nyame che no they were holy and holy. Okay. Ya kronkron. But sa nkrofo we mo. Ya no bishop. Bishop no. So no kutaye no. Ya ode bom pan o so dem. Ne botan ni nyina so ne sen. Amomade ba ni sanchane ban e no ode ye. Ede ne firi mu baaye. Ama mi tie pa. Ye o yusu on ede ne firi mu baaye. Na direction no if the Bible wona what does that Peter and as a Paul the younger to the guni paso nyayarsa Peter sun to obi so a na ya ahomone afimu na yare atutu meboa na yimpa nyansa no no so no e de no de ye wa so dem na apostle we de wo bi ne fa hu de we nya de se wo meka kire wa hu ye because wo mu dina so bompa ye no wo mu nim de mo so o mu nya wo mu because o mu gidie mu no mo so mu dina mo bompa ye e wo mu nim de mo nya wo mu enti o meka kire wa hu yo mati se ko mo de adansi de wo ho na adansi de ne de atro nyame asem enti se ko pem se wo mu so be ba bo ti abedi adansi ne yen ti bi kire se ne ye man na se but ye nim se papa Archbishop na Daniel Nicholas Archbishop Nicholas Duncan William Panchomo fan chairman ne Daniel yenim say ne juma die se wo sofo pani no so aba for so amankofo bebre a wo medi no ho dance ye wo asofo a wotete wo ma da bia da wo mu gina wo mu pulpit so kasa wo mu da nyame ase se wo de wo mu ba wo makwemu nti adanse de no ho adanse de bi wo but we dia wo ye ye de ho adanse ne ye nyante what ba say nti na wa fa fi ho no de mami adanse dia ye di nipa ho e mane nyonwanwa say nipa frɛ no Archbishop ana me boa Paul mo nya nipa na di wo mu adanse Paul mu de sa mu ya twura to o ma be ye ama ya twura mu asem guo we mu no ye twura mu asem ho nto ho tie ni ye we mu no ye adivo wa Ghana o ma wo Congo adivo wa America asomafo wo wiase this time ye twura obi an asem to ho okay what you say wo mu na o mu claim say they are this and that me can't job say Bishop no ni angels will be sing reverend we say asomafo ni adwumayefo na ye nyina beto me apostle so title and obi ado open no head wo afa no adwuma na wo ye no wo ye apostle no wo ye evangelist no wo ye bishop na
so na Bible mu no asiamfo ne asomafo no omo ye adwuma ensenkyerene bebre wo ti ase me nkasa ensenkyerene atwam eho aye adwuma so ti ase but bebre ye fake dodo na enti wo kai 2 Corinthians no chapter 13 chapter 11 verse 11 to 13 Ubahu assembly awurade kan 2 Corinthians chapter 11 verse 13 Yenti awurade asem na sani payi ye asomafo atorofo adwumayefo na adafo a wodan won ho yese Kristo asomafo na enya nwoma efiri se Satan no arampo edane no ho se haibofo enti se na somafo enso edane won ho eyese tenene asomfo a enye adikesie biara na ebewie won se ne ewo nyumate what you suma nyankopon nam Paul so akato so when they want to nipa hwe yie because obu onu a ayi obonsam na asoma no but obeye ne se obeye no se Kristo adwuma no ere oye wo se omu ya asomafo atorofo adwumayefo na adafo ya wadan won so onwa ese Kristo asomafo nanso anya de kesi bewie wo se de wunumate me de memete won Bible no onyankopon a kire tema bebre wom so hu na nipa no adwuma na ho ya wo ade na ugina so ade dem na ukuta so en so no na wo de kire se yenyina so ne yemon pae for what purpose edi na yo so ye yes ade no wa so ne dem so eya ade bia enipa no no a ene na dwuni nyansa no de ye ogina se nyankopon asem eye nkrante so nyamia asem ne ye nkrante endi no de nkrante be gina ho na wo gina so ne wo ma bom pai ene obi a ye adwuma no meboa edifo achechefo obi a ye ne de obi a kan de ye but already am ye warning see hweye Matthew 7 verse 15 no was say edifo atofo achechefo atofo ba wo nam nwanten enwum baba ye nchen na wo mu de wo ye mpataku adufuru pefo na apostle de wo kan de mente wa se de ne ma se wo bi na wo sofo pani ekura eyesikan ede bompa ne ma ne ye odifo onfinya na odifo atrofo de ne ma ne ye odifo atrofo a ode bompa ye because de wo kan ya meto ase ya wo ka kositu se yenhwe ye na bi mu ya atrofo no mode eyesa nti den enyina so nti na o sha eye de archbishop ye ne ma no eye o no wurade say won aba no ye di be hu won Matthew 7:20 ababen na archbishop asu hwe ame mitie sabe chiro kronkron no o ya koda wo sanu meka no so hu ena if you go the Bible sade na why no e wan so dem ono no why sade no but Bible no enim sa edi Paul o de handkerchief guo bi so e ma wonya yaresa edi wo so pega soro wa so dem soro no ase kire ne sen edi na ye what you say okay just Ghana fo yesi asofo akuku damfo edi wo akuku damfo won kwa no munimu wo wo say tese no wo de brofo ya brofo na ayi de otonum ya obeka no asemi ya wo de video na ba bontene no so say omo de brofo na e kan nyatwi ananye sa no kan adentina ye Ghana fo ye wo kasa ye nyame dia maye Infanti wo akuapim wo asante wo ebunu wo ya twi the whole Ghana make man kasa about 85 to 90% and twi kasa meboa ale ndi no wodi omutade burofo ene kenya nsem burofo na mo sua wo mutiri bebrebe ntino woni biti nipa bebrebe wele mi ka kirawo nyankopon so pese ye nyina yete furakonkon na sinti eti Bible no mama ya translating to different languages. Meboa enkran Bible ho enkran twi akasa wo bon fante no ni ade nyina ho apum de ho any other languages
ya wo ye akuapuni anansa wo ye nkrani no ukrom kasa hono se ukrom kasa ni fa hwe Bible num ana most of Ghanaians no ye tetwinti odi twi amase ye van kasa ani na ya asori wa so dem na Ghana ye te ya ni ye tetwi na brofo no nyani pa nyina na te na mo brofo no so ya akase etu okika gbugbu wo so te brofo ntu odi abi tu wadene no ne ma na kwambi so na niema bi a yeso nya fi ho no na ne nsaka san Ghana fo penye ene won ko school da won te brofo a yesi won kanipa ho Jesa unya papa. Eri Jesu wa ko school bo degrees akese ene ya uti asori sesi ankrofo bedi wachi enso na bi atro ene ode ma nipa no. Why see you use English language ene ya asori wo Ghana? Why? Aditra enye se bi nipa nti brofo no. De omo kan yese bi ya nti o. Yente so yete. Jesa de me kan se uze brofo ya language bi obi kasa o. Obi kasa enti wo kana wo tumi dia convince bi ene kana so ye tubro no batinye ye ntini details yentini bebre sa enti enanu ba bia wiase na duro no sa wo tubro fo sesia ena wo ya asoro de brofo kanya mesemo a ena mabo say so fo tubro fo wo ya ade o so nyame chero wo di twi dia o se papa no dia o ayi ntini no mebo a film producer film producer no ai even Kofi Asamoah enokre wanka samruhum sa de ntini o so de brofo ne e ka bibi eno na nkan na fo agi atum enya brofo kasa no na mi se enya brofo kasa o se senka eyetwi pastor asofo omu kachi na wo mu peja asekan ewo o ma sorry de man ka Ghana fo ye beka se wo mu emfinyame because of saade no wo maye no enti nese wo kan no kore se twi pastor bi na yes beka se de o ye na nyede enye no kwan no na mo wode brofo kent amanfo agi atum ena wo mo egu aso de mo nyina so they don't know the scriptures. No, we are doing. Na was Eden me. We are na who is a woman in scriptures. Oh, no money with ye. Omuni mu ye. Bible no ka se nipa ni mo, nya se nipa nkai Bible. What you say? Matthew chapter 13 verse 14. Papa Yesu kan say me say, was it tie de mo beti asem no. Nanso mo nti ase. Hunu su nipa bi be hunu. Nanso Bible no ye hunu. Eda ho no. Enya small book o. We Unyankopon asem 100%, even more than that. So, enti ensemo Bible bebre no, enipa nim. So ati ase, eno se je so fo no be kan wa na tontim. No obani sem. No tonton no. So o ya de, ono onya research. On hwehwe twakunkunu, ma min kan sem bi nkyerɛw. Se ga no asem. Hebrews 4:12. Atemudan ebe dwe. We am the quotation by Paul. Apostle. Hebrews 4:12. We go the Bible way. What say? Na Onyankopon asem won kwan. Na ahoden wom. Na anu ye nam esene nkranta nufo no biara. Na ehwem koduru se paapai wo kra ene hunhun. Akwa ni echimu. Na eye akoma nsusuye ene adwene tamufo. Nyankopon asem se won kwan na ahoden wom na anu ye nam sene nkrante enufo no biara. Wo so asade nkrante na ba ede ye kwato. Nkrante nam sika ye nam se etua eye strong eye powerful biara. Nyame asem sene no. Ehwem koduru se papa okra akwa ni echimu na yakuma nsusu ye ni adwene tamufo ani no kasa obi a oso ye den obi a oso ye diboniye ni samonde ni ya na so den na onye ni papa no so ya o carry chere o ye diboniye ni pa no o do papa no tu ofiase on sakara o ba ye re dia enye ye ba nyame asem ene timi sa ni pa no na kuma no a na dwene no a asɛn no na di nsɛmɔne no nyame asɛm ne timi wuram na bubu akoma ne adwene no na ma nipa ne timi nya adwen sakra
enti no say ye nam sin grant any for no biara na ebusa for me ka mo say eye Kofi Asamoah movie producer no no ankasa be yi no ho no akire mu de enti a wo ka sa ensem no edito ase ona e ba ko he video no ye hweba na ebiem so no yama eye apostle de nsem aba ewiye apostle. First of all, I did not see, and I will never see or call the Archbishop Nicholas Duncan Williams stupid or anything he does stupid. I will not call any man of God by such name. I think maybe the wedding or how I may have, my statement may have come across, and I'm a and we share captions now. If you ask Marcos and Williams stupid, no, I will never do that. I mean, they are quite accent chapel, and I know Papa myself personally. I've worked for him before, and so there's no way that I would, disrespect him. Not even just because I am a man of God, but as Papa Penny and Tessa Mankasa that say he's stupid or his actions are stupid, never. So what I did was what the intent of my post, and they say with the video got told maybe my answer. But I say is it not means that the actions are stupid. So the intent of my post with the video got told Papa Kita sword. And I'm say adia ye papa say a tree pastor D and a year the same and Ghana for a beba abiti na tem say and my big the for cry illiterate and it is a fact. It's a quick because we have seen videos nipa bikita cutlass our so they bikita fire and they bomb monsema we laugh over them. And I was trying to make a point that in a Christopher and my yen dividing and my language and now the be free with your soup, with your cup of food, with your buy and my young master and your man because once a tree pastor the go team cross between comb, it will become a topic a lesson. But before the year, that was what that was the intent of the post I made. Say we should not be hypocritical. Now yeah, my name is and I'm a someone. Say, this side there, about this side there, and Rebecca, and a woman tone your more sorry, but everybody does it because your tone book and then your tongue oil. There's no difference. And I didn't more tone, a physical, I didn't more tone, telling congregation that has spiritual implications. Indeed, both ways, physical, which will give you spiritual benefit because so far, tone book, a physical book. But also, what kind of book now you will grow spiritually? That's a spiritual effect. So, on your tongue oil, also, like I said, oil now may tongue, a physical oil, a big one, but on no man, and all the head say, a bit more spiritual benefit, meaning spiritual works. It I was trying to say that we should not condemn at any point any of the actions of any man of God based on where they are coming from. But it is rather unfortunate that a beer acquire me fast so calm, no, and I acquire sending me sick no. What I actually meant to write was that are we also going to call this act stupidity? Not that this act is stupid, but it did not come across as such. What type of corrective was social media? Now I've put the post down when I realized it. What I said, but and I make it is not. I will never ever under any circumstance disrespect any man of God, any Archbishop Nkwa, any man of God whatsoever, for any reason whatsoever. So me believe I respect people for what they believe in and where they belong. But say make say Archbishop is stupid or what he has done is stupid. Never. I never meant that, and I never said. And you might be to say, yeah, I should have come here. Ah, one my 18 or monk. Ah, St. KB, I'm fancy being the choir. And come back, I said, we will be impressive for illiterates or more back as a brain. The same thing, among Casa. I buy the water chair from Boban. So, posting on the making, number percentage, say, in Christopher. Say, Christo New York, a bibia, and Mamma Yaya, your cabro from.
and condemn. So Christo ni okabrofo eyi bibia e ma ya ye katwi no and condemn. And the Christo need to meet us and asofo no omo to talk as akese and asofo no and it is the people who condemn the church are the people in the church. And that is all I was trying to say. I was not saying that the act of holding a sword in the church is stupid. Whether it is local tree or English is stupid. That was what I was saying. But I was saying that the action of judging when a tree they are and only I gave up. I said, Mama, I said people have fear men of God more than God. Bam. Because as some by I'm like, and unya a Christopher in who are not defending the faith, they are not defending the church, but they're defending the matter and almost dear them. And I asked myself, will Christ do that? What a fan some of them. Come as a so assemble now can so for your bonnia, you can say, oh, you nipa, so for so you're human, they can make mistakes. But say, Obi, I can't suffer now 7 days. Or Obi can ascend there, touch not my anointed. Okay. And very dangerous. And here, religion best say it. You also go out social media, who caption, say, no, press some kind of some no, Christo knew. I was all your cania now, a beam pass, and me, I mean, Christo knew. No, say, oh, I saw me kind, man, can ye, a bina, me who said, I didn't. I need a I'm fully posted down to person is Ghana for, and I'm say Christopher said, I will never and ever disrespect any man of God, not Archbishop Nicholas Duncan Williams. Okay. If my statement came across as such, I humbly apologize. Apostle, for final words, to draw Emma. And the American say, and yes, sir, or so who did not saw them Kofasi Kankuta. Babu no ebini hangaji funi dia omudi ya you omu say the desire dia yan fa nya sori so ti ate endi enano obonsam na ni abre hwe ma menka asemi nche o second Peter me fa enko wiye second Peter 2 1 to 3 utie ni ye mi tie pa na adifo atorofo ewo oman no mu sede akyerɛkyerɛfo atorofo enso ebeba mu osi teteno na difo atofo no na sese ye tam Christ tan no akyerɛkyerɛfo atofo so bebem ati yo wona wode wo say fe kusem beba abehyem mu no apa awurade a o tom won na oji won mpo na wode o say beba ntentem aba won so na bebre bedi wo makohwisem n'echi na womunti obeka nukura asem no ho ensemone na wonam ani breso edi na ada onam ani breso di na ada asem ebe pem ho mfaso yo ja so bebre amotiti akasi organ bebre di business wunse business omo ye me de ma me catch no say no kore abose e ga na fo adwenche na me di tu so wo busa o point be say me mu ase no direct attack o ase the attack me asam na me busa okay but Yete me kasa wu ni se wonim baburu bebre ti se de sabe minim kakra cheo so any obi onim baburu bia anso no wote asem wo ya obaka se o ye wo ye nam ne kwam ene bebre no baburu kasa se ne tete no atovo no sa na mire so maba na wo na mani bire so ene na ada be pem ho mfaso bebre ye business kese ya pa wonim asori ye baburu we uso de be ye billionaire trillionaire obeye what abasto we dem create to cry and na e dey American say you say no a church of what for yaba say we ye odifo kese we ye say we ye ketwa we ye you know mu ye hwaniye na mo bia nsua baaburo no yankom ye hu ba bia no kore ne da wo say enipa bebre o mo ere o mo de anibre e de na ada asem e be pa nipa ho mfaso Ebepa bebre so ampanso te Bible kan e kwaso nyete ye nyina ya so pon le firi Yakobon unim sa ena urade aka to eni Yakobon krofo no ye noso e ka kra bi enti ukọ asori a hwaniye enti fe don fo wa no wo se monso ahomhom ni nyina hwe se efiri Yakobon ana
Ede na ade sorry. Etiefo arefo, ede na ade sorry. Eye baburi. You pray. Ana odi batoto wa so na wo ko no. Wo di ase. Na dia odi wo na se o cheche ni no ye no. Se firi Nyankopon a ubehu. Se firi Nyankopon a ubehu. So, ayese me ka asem bi edi ase enipa nyina anase asori nyina anase obi ade a wo ye am condemned. There be me condemn, but I'm speaking the truth. Wo za wo kan kura. Yes, wo bo obi achi ana wo ka obi hu asebone. Confessing a father number eka won eh say I feel no me baso. Say me di besi. Na ma ka say. Enti ma sam no wie ye no, e na me di ban. Okay. Because asori na ados. Enti di obi apen no ko. Nemu be wise. A word to the wise is enough. Enti Ewurade say, "Yemani mienu nyina embom enyini enkoduru twabere. De twabere no onu ankasa abe twane de ope no o de call. Nemu yemi eni na ho. What you say? Enti me de masem ni sia. Na me srem say obi a ehwe na da agye yi. Me da hwefo no atiefo nyina ase. Me de manu be sia. Yo won se me biri kan echiri ye beto aso. Me number obese woni me twetwe nkoma. 0544 262614 0544 262614 and 020 70200011 020 70 20011 ayevoni etiefo onyankopon nhira mo momotondwie se mo nya breman wo Yesu Kristo di mu amen. Amen. Ebusuafo na day aha enemre be ma yakwan amede dwumedie no esi na meka mo se mo betimi ede madwendwe fa nkoma ya twetwe mo ha se no aba betudwa ewo ye comment section na mabo modern so afolo ye ewo ye IG page at too much GH_. Midin Edinana Amma Owuzwa. Mene Apostle Godwin Ajiman Prempe Awada Asafani Din Ede the Bible Church of God. 7 days Wotuba Junction ne Yodi Enkomonya me aduma yebesan edi enchimu bi makram. On se me catch was say bomoden na hwe too much GH. On se me kan ye nyene bonne pa na kase epe wo wiase ya asondin asondin ti na Adam wo hu nyame yenu nyam no wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ni ade kat won na bomoden na behwe too much GH behwe na subscribe bomoden o behwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na o subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame